Waalaikumsalam, sopo Dit? Enon mereka dia. Kita nahas setiap hari make wae cetok. Sama tak apalin itu cetok saktinya, oke. Menang di gunung itu, Gunung Kidul. Wah, Yuk, mau make iya, sangaleni teh kemana-mana ge. nu bener atuh ieu mah. Cuma terpercayaan, percaya ya? Teu. Cekel ngendek so. Orang ini tadi tuh cici. Ya aku kael untuk dikait pisang ngalengit. Mang ini mana mang? Ini mana mang? Ya, itu di Paris. Hanya di Paris Saung. Sia tuh, itu saung berarti di saung. Nah. Oh, dia cakali deui ayeuna maneh kurang dibawa ini, arek. Sok cekel, ulah lepas, mun lepas mah bisa murah di mana-mana. Ya aku kael untuk dikait pisang ngalengit. Mana orang make di janela mang? Salah maca dia. Nginya memang lah. Hah? Nginya. Turunlah gampang. Ya. Nginyem liat. Aing orang balik lah. Awas boleh pakai teh cereng. Siap. Ibu, balik kayak mana? Ya aku kayak untuk dikait bisa ngangin. Nah, lihat. Hade yo. Nah, mereka nyem liat. Nek. Kan kudu dipakai teh cerengnya. Ke balikan di ka dieu nya. Urang nek sare heula tunung. Balikan di sia. Ieu teh kumaha babacaan teh? Tiap kual kael huntutik kayet dihakan berit. Aisyah buat di dia. Ampun mang, ampun mang. Tiap kual kael huntutik kayet dihakan berit. Aduh, aing di mana ieu? Aduh. Bonyok dia, aduh. Balik dia. Tiap kual kael huntutik kayet dihakan berit. Aduh, sedih. Bonyok nama bonyok. Barang sadece itu. Dit, sia kalau sodan gitu kunaon? Astagfirullah. Kita banget kunaon? Aisyah. Gara-gara eta man. Nah, gara-gara ieu. Aisyah. Bacana. Nanya ieu bawa bacana. Itu dikait dihakan berit. Wah, salah. Kenapa goblok? Siapa? Wah sakit.